Gabusnya satu, yang satu lagi lepas. Wah, 2 kilo ya. Lumayan nih. Wah, panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya, Taryono Yontop. Ini saya mau mancing di danau. Kita pakai umpan, kita coba umpan ini ya, udang ya. Nah, ini hasil yang pertama tadi. Oke, mantap ya. Ikuti terus video selanjutnya ya. Oke, ini strike yang kedua nih. Panen. Kesenhan nih loh. Wah, Kilo ya, 2 kilo. panen putihan nih. Kayak juga loh. Pas oleh loro-loro mau ya. Wah, mantap. Bablas. Wah, nyangkut meneh. Like. Nanti ora ketok ngisor. Kono ki nek kayune kok. Gede lho. Oh, rada rono berarti. Panen putihan. Endi ora gelem mangan. Ayo bareng. Kasih itu. Nah, Yang mana kan? oh gitu. Hijau iki. Ya ulangi. Wah, gabus iki. Nang sampingnya. Mabur umpane di.
pangane ngono. Mangane lah. Terus, ah. Burung. Itu sini. Berarti sak ronone kayu kuwi. Entek umpan. Nak gelem nih. Tuh. Ora gelem. Sik. Ben nganti anu sik. Pasang, menang. Mantap, mantap. Mantap. Ulangi nih. Ketok sik, tak ketok sik ngono mana weh. Sing paling cilik. Seru. Oh. Kadang nyangkut nih. Gini-gini ana nih. Kamu tak panggil dimen kok berarti oke. Pancing kecilian. Yuk, kaki. Kok opo iku nih? Oh. Yo, strike. Tien. Jero. Kayu.
Tandil-tandil aja kan. Entek apa? Yuk ah. Nanti nih rak limangan nih. Kayak anak gue. Mantap. Dapat betok nih. Satu betoknya.